papatiyo. Distance learning lalaingin iyo, di takit amasinterti kinaanusyo, amakigabu kadagitagad jesyo. Ala sige agpupo kayo, kaawan balo gawan na dua gasto, maliklikan pa'y nasa papanagasawayo, awan pa'y danag ni tamakikita da kayo. Dakay met a teacher sagan anus kayo, agaramit ti modules iyagawayo, uray taawan ubing kasangwanan niyo, apaan anawa magpasakit ta ulo yo. Ubing ken naganak ken da kaya manursuro, pada tayo kadiya mangsango, di tayo agpaabak iti baro akinapuno, nabayag-payag subli nawaya lubong tayo. Angem awan tuntiwasay agredio, tanawaya kay tunga agko digo, si dadaan ti Google apad damaganiyo, patinto pa'y naganak agan serta testiyo. Ubing ken naganak ken da kaya manursuro, pada tayo kadiya mangsango, di tayag paabak iti baro akinapuno, nabayag-payag subli nawaya lubong tayo, di tayag paabak